Il-kelliem ewlieni laburista l-ambjent Leo Brincat semma kif l-aħħar ġimgħat il-MEPA kienet ikkundannata mill-awditur tagħha stess wara diversi żbalji li saru, kundanni li waslu biex minflok li żbalji tranġaw twarrab l-awditur innifsu ġew falson. Daw wara li fost l-oħrajn seħ il-MEPA kompliċi mal-Lina Malta fl-iskandlu tal-Merkaptan, apparti mill-fatt li ħarbet mill-obbligi li tilqa' stedina formali tal-Ispeaker biex twieġeb għal mistoqsijiet fil-Parlament dwar it-trap iswed. Anke fil-każ tal-heavy fuel oil tal-estensjoni tal-Power Station ta' Delli Mara kompla Leo Brincat, il-MEPA naqset milli tħares is-saħħa ambjentali tar-residenti l-aktar mill-quta. Apparti minn hekk żammet mistur il-każ tal-ħruq tal-fdaljiet ta' annimali sakemm tkellem il-Partit Laburista. Il-kelliem ewlieni Laburista l-ambjent jgħid li l-ħniżriet li qed jagħmlu d-diriġenti tal-MEPA jew qed isiru bil-barka tal-Ministru De Marco nnifsu inkella għal Leo Brincat. L-istess Ministru u aktar ħerqan biex jiddefendi l-pożizzjoni ta' daw in-nies maħtura minn Gonzi PN milli biex iħares l-ambjent u s-saħħa ambjentali.